ceku kuring sangar sak rasa akhirnya mandi ternyata. Allah ya Allah jangan dia tahu nih ini kan orang pengajian gula pon orang pengajian bi gula matabar melami beda cocok bi mari bi ya cok kecoba bi gula ke Jember ngaju pengajian bi nyari bi melami beda bi kau bi gula ya nomor alhamdulillah oleh sepo ada iya mon juduk tining senyeri ak itu dodo wak ke Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Siaptina amul ja'aki para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para ustadz, para guru ngaji, tokoh agama dan tokoh masyarakat, si akompol i majlis mubarak pagi aris mangken hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Siaptina amul ja'akin Bapak Kepala Desa Pelakpak, si alhamdulillah hadir beserta seteja aparatur epon. Siaptina amul ja'aki Bapak Sudi sekeluarga sekeleresen pagi aris mangkin membeda acara selamatan atas ampon lastarena akad nikah antara saudara Muhammad Hafid sarang Raja Epon Auliaur Rahmah melar muka teti cudu baris dunia akhirat. Seteja para rabu hadirin, ibu-ibu hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Semua orang jadi berpan ngompak nih ibu mau digelu nyorong akak san berpan ngompak pas suruh pidato bener kan jadi ki petis colon pada rabu sibatan kaula amul yakin guru kaula ajunan dimin almarhum Ki Haji Abdul Ghafur Syafiuddin. Beliau gak dito pernah ada bu minabining acara-acara mantan lagi membeda perkawinan nih pakon abu debu Ki Abdul Ghafur melar muka sebuah ratusan melar muka beliau petengki pangkat ya juna Allah astana teti raudhah min riyadil jannah tersantren nanti di ilmu manfaat barokah. Gak dito Ki Abdul Ghafur pada kuna debu melar muka mantan segedua setiap pasangan seserasi dan serasa boleh kita engan boleh lambang bahasa ni kan cekak gak gula Ki Ghafur gak dintu almarhum min Nabi Abu Dhabu bade mantan malar muka setiap pasangan seserasi dan serasa. Pasangan serasi banyak keng serasa melarat serasa melarat mun serasi banyak. Serasi ini kan apa? Kufu ideal selake genteng sebini retin banyak nih
king sepada ende melas larat. Bener? Sebeda paniknya kebenyaan kun ende bunga nama lol kemelas tak tanda. Bada sahabat lamba setretan sarang Sayyidina Ali ya mana Ibnu Aqil bin Abi Thalib kak dito bararabu sebadan gaulamul yakin Aqil bin Abi Thalib waktona amantan waktona kabin kak dito ban orang si hadir angkep ingat ambian nih kemangkian nih pas itu Aqil birrofa wal banin malar muka ternyaman nama lolo bentar punya anak doa nih kesepintas libur nih bagus nyaman ternyaman nama lolo kan kepi pakun terus nyaman saya rasa terus nyaman pakun mage gula alhamdulillah mun urusan man nyaman gini mayu yang mun urusan tak nyaman lu kan iku lagi iki bener iki. Jadi mau urusan man nyaman tore, tapi mau urusan man tak nyaman, elu gelu. Birrofa dari paling nyaman, melolo wal banin bentar punya anak. Ini harapan semua orang. Tapi ternyata para Rabu Aqil bin Abi Thalib kak dito, beliau kak dito tak kesokan. Pas ada debu sekak dito. La taqulu hakadha walakin qulu ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambiyan mun hadir ke acara mantan sehingga mun adua aki mantan je adua ingat kenikah tapi ambiyan mun adua aki mantan kudu adua akati duan ganjing Nabi kati pun apa proporsional sedeng barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair malar muka ambiyan mantan dari paring na barokah dalam keadaan seneng dari paling barokah dalam keadaan susah. Oh, dia gege mungkin ibu rumah nyaman melulu. Malar muka sambian dari paling barokah dalam keadaan susah, ban malar muka sambian bunga susah dari popolong terus dalam kebagusan. Amin. Saya para Rabu guleban sambian si pahodi stagnan, duk padu nyaman melulu. Ada tak nyaman melulu. Ada nyaman tak nyaman ini gentenan. Jangan semar kedua mun berpan ongke aja kok mau pokok marin atau orona keng mun berpan toron tina aja gis nangis marin ongke jadi mbian segi tak lem soki kepang dan tek giliran sambian tak soki polami anak soki amin anak tak soki tinggal makin tak soki secara dunia polami mabunga ning akhirat amin nikah para Rabu arpan guleban sambian tentang sekun tetap nekun setong adat mon lain tak tetap saya rasa tetap Allah nikah kita toman toron gamul jannah orang setisa pelakpak sekecamatan gentenan sekabupaten Pamekasan setunya apa jenggapi tak nambahi ke gamul jannah Allah kun bakun setunya dak siapa jeng tak kumbing gamul jannah Allah lakun bakun mangkana bejeng ban puasa gak dito sama sekali manfaat tak abeli ke Allah tapi manfaat tak abeli ke orang si alako laha maka sabat wa alaiha maktasabat pakun manfaat pakun abeli ke si alako sama sekali tak abeli ke ajunanipun Allah jago maboko polan namari bejeng 15 tawah ngocak bunga ngara Allah itu ambu keluno ebra jawa matawah badan de ironing ini ngakin ambiana molot pas sampai ngabi 100 juta molot napah ngocak mon sedia kok tahu mabungan Nabi Muhammad metowong yang mon kun molot dan ngabi 100 juta tak sebanding ben berjuang dengan Nabi Muhammad tore bigule bang ebekton Nabi Muhammad kak dinto sederajina sepertama Khadijah bintah Khuwailid seselama sekemik tahun beliau kak dinto abareng Gusti Kanjeng Nabi yang tidak tergantikan oleh wanita-wanita lain sampai Sayyidatina Aisyah kak itu tampuruan ke Khadijah bintah Khuwailid ada bu ajunan minabi kadung moci Khadijah macik santaan qad abdalakallahu minha khaira ajunan kak entole kenteen sebagusan ben sing ngodeun senekan nih kan biasa ring bini aja pakun tampuruan ini mah bedering bini tak tampuruan
Enggi mereng bini ini sahar cetam buruna. Yap siap hapit si atau kara. Ternyata tahu dengan jeng Nabi reng bini di mak bayi tadak sebengal akan tiak. Khadijah binta Khuwailid. Mak sagak dintok. Khadijah jeria adukung sengkok nalikana orang pada becik ke sengkok. Khadijah nikah maka keluar pesenai pak keluar kang kuitang perjuangan nalikana selain berak kunrung ngaro sengkok. Khadijah jadi abri ke anak ke sengkok. Selain tidak sebisa abri anak. Seni keberaramu. Manggana melarat cet melupakan cinta pertama. Manggan melarat cinta pertama ni mau dilupakan. Jaring kadang letu warwa. Pakai ngocak ke kombonya. Arwah bakal balake nambah. Arwah bakal balake jong. Ya banjujun gua pada setuju. Bahole babi ini. Jadi ya, cinta pertama. Jak lebamba bagi bahas jadi. Salah pakai ngocak ke kombonya di mata todus. Allahumma Muhammad. Pon, ulama dora. Eti bangken dore doakin hafid ningah dari paring na barokai dalam kebadan bunga, dari paring na barokai dalam kebadan susah, ban melarmu keterlesai pelong papolong sarang Allah di dalam kebadan kebagusan apapun yang terjadi. Keng gebon gebetwi, ya, gulek no kela ceramah orang we, ya tak apa teh berak nyari tibi. Kan wan wah nokel di gulek kan anu tikel nokel ada bun kiai we. Keng jebon gebetwi ini kakan Ginuruddin Bunangkah. Jepon gebetwi orang akabin ini kan jepon mon ki nyara anyar pada bendompak perahu ini pengkir. Nyaman dah. Keng salah debak kata ngabah omben kata gudeng. Salam menceder senika. Kan orang akabin ini kan nyaman yang bisa kecap mah. Orang akabin ini kan nyaman sebulan namong mangkan aku minta tolong ke matuan wak pompong beda matuan nah. Pak Matua, diwarin CS ton nama tuan, ya terakit hibi ke Roma. Ijak mau jadi, ini kan sabopon. Aduh, akabin sabopon pada benyang arceku. Ikure sangar rasa akhirnya mandi ya ternyata. Allah, ya Allah, dia mejek tahu nah hafid. Aduh. Hafid ni kan noroan pengajian gula. Pon norok pengajian bi gule patabar. Pelami beda cocok bi, mari bi. Ya cok kecoboh bi gula ke Jember ngajo pengajian. Abit nyari bi. Pelami beda bi ko bi gula. Yang nomor. Alhamdulillah oleh sepo. Mak ada iya pon juduk. Tining senyari aki tu dodo wak ke Jember. Berbolinggo ya cok anu ya cok alhamdulillah boleh bang ngucap le di mobil sepopo engkau senyari ada aneh engkau seban senorok pan pengajian mengenai sari lagi tuh nauku bi gule serona pernah Roma polami benda itu ratus santri bini dan ada le sepopo hari cucu mak tahu kan ini lagi makai badai dan mata pun benih rezeki tak bisa aja. Iri sehari tu ada Pak ke Banyuwangi norok pengajian. Jak benih rezeki rezeki narowa. Allah terbarokah Pak. Terjuduk baris. Orang ngakabin ni kan boleh ngebala kat matuan. Wahai para matuah Pak Sudi kian kepi ni kaya dingakin. Al-Faroh Az-Zawaju Farohu Syahrin. Orang ngakabin ni kan sebulan dengan ngapungan nasi ngak jak rok erok jak pak pelepak entar asalaman ke berak ke timur ke dia ke lauk mon turi petedung mon berpan dalam kamar jak tok 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 arwah mon lapar bakun lah keluar tibi mon mandi lah bakun di mandi tibi jak tok 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 oh jak ungguan ke engkau bulan pengalaman ongguan mon ambungak tengahan singan tengah poli melara enggak ongguan entek engkau masabah benda kepahatian jaring dia mantan kana sengak le matuah lagi pahe tok 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 sengak kana jong Allah toron arumon lapar ngakan tibi
Sambil lah tahu jak sepopor di medeporan di maapan lah tahu tibit lah aja tok 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 udah tak rida. Marin dari Pak Mari mantan di marin Pak Sudi Pak Ngocak. Wabit, anu bit, anu korsen bit tampe. Lah sebulan jak berlaku sekali. Laku jadi ya bayi. Kula ngojak sama ke anak kula. Makin sakit sambung doa tersehat lah. Kura infus makin. Gula beli infus biasa omikron. Jadi gula makai gula ke anak serojak jak acak hafid. Apalah kan apa bila si andi sebulan wala kemarin wassalamatan boleh ngonceng boleh Pak bulanan kemarin deh lan dia kom kena aku gengko ban hafid ingat nyangar jago. Jak sebopor malar mau kadar tadi jodoh baris tu akhirat. Jadi sebulan makai ijabah senikah. Ijabah ni kan sebulan terogero mantananya redorot lah. Mon balon targaan lah tedung. Lakar lakon nikah pun sebulan ni kan. Konsentrasi wujud orang madura berak gelu. Payah cok mojo diin ya cokan. Pak lepak sentar silaturahim jadi. Engki bahi patojuk dia monon bah betul betul tisatan wa cak sekejap boy tu lima boleh pemasok boleh ke kamar bokon lah jak berlaku lain ke nikah boy engki boleh beda hasil boleh mau ke laki nak kon kita lanjut geng gula mator ke hafid ngiding bakun hafid beda ilangker gura namun ni jagan orang agak bin revit bin jak santre dah. Semon lolo jadi tokar bab telokan, jadi telok ni kasi jadi tokar. Ngas teteh, setong belanja. Area si pertama, ranking setong nakar tu belanja. Apa? Belanja. Yes, nomor 2, ranking 2 ni kah? Sejak tinggi nah. Kenapa? Urusan anak. Nah, ni ya sebut jadi tokar. Nomor 3, jenggadang dia geng mon gadung sarah. Apa sahabat? Napa? Tamburuan. Atau wadwi ni an. Jadi sesara lah kan. Tamburuan. Saya enggak. Sih. Saya boleh luar masuk. Saya lah pada bahasan tamburuan. Aduh, syuting. Dah, tempat kabur lebur nangara. Nah, ini lagi. Saya pertama, saya banyak orang laki bini ni gak atokar urusan belanja. Dua aki ya begula, hapit dari paling lancar rezekina. Saya dua aki makin saya hadir paling dari paling lancar rezekina, dari paling barokah rezekina. Topoton tertetiring mulja, yang tak langkong, kelenon. Amin melulu tak cukup. Gula abrina teori kasamian mon hafid insyaallah nak tahu lek ngajian sepuh. Orang ni kan mon ngajuaki proposal je pon Pak. Proposal ya rezeki jeria. Dak budi kol 12. Mangka nembian jek. Mon perpan main dom rambu gelu. Iya main dom ambu gelu. Entar karo mana adua make gun 5 menit. Pentaga Allah. Macam apa gue lagi muslim? Cak Madura, tina je Arab, takut mik lopot. Deki pengarah minta tolong, bah tempat minta tokol mbian. Cak Madura bayi. Mun sejak tepan roh mak, aro cek mandin tu. Jadi ni, doa ni kesu paling ampos, sampurna, lengkap. Doa proposal si bedening ipejam. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Beluk ni kamu ni ika andi benring pelak-pak le nyaman odu. Sepora aki abtina, kabelesi abtina, toto pirang ka orang na abtina. Paringi rezeki abtina. Betul? Tutuagi abtina, pasalamat aki abtina, pateki aki derajat abtina, pasalamat aki abtina. Nyon sapora abtina. Orang dia nomor Allah
Keng mun terawi jan bah macam ning dua Rabbi firli warhamni serot keburu tak sampai ampos Rabbi firli warhamni wajburni padahal si benduk di mati boleh engak bayi kada buna kakak di ali karor sin haji kendon ada buzin ni kan nambah dua sahabat ning ibajang nikah doa paling top doa paling top tadi bi bilang ngomong are le cocok mode mantan Bani Isra Mi'raj okey double pompong bode roman santri tibir kan jadi lagi pada Maulid Al-Habsyi karangna Al-Habib Ali Al-Habsyi ada busen ni gama sapa orang si maca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah mbian baca ketika magi berdini ngepejam baca fakaan nama hajja wa tamar orang gini kei parengin kenceran haji atau umrah to sama jer makin magi umrah gurua makin banyak tak mangkat gara-gara lagi di karantina ambian maca kenikah pada ban haji ban umrah keng gulet ayo lo paci ke tak ada apa sepenting adik kencerna jak Nabi Muhammad ni ga tayo lo kaci ni gitu di matre santre gila maca salawat ya Rabbi salli ala haji Muhammad ada dina novela kata ada tak ada setiaan dia olah na mari haji wan umrah wan tayo lo paci wa tak dolia ya ambura cara sarah kan sapa orang semator assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam orang gini ke beri kenceran pada ben acabis ke kanjeng Nabi Madinah Allahumma shalli ala Muhammad ambian lagu gangku ambian tinggal jompok lejuk tojuk sedikit at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah haji lah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ajabislah ke Nabi Muhammad